Avveniment kollaborattiv bejn Malta u l-Italja serva bħala l-qafas ta' ċelebrazzjonijiet għal Jum Spazjali Taljan li kien iffukat fuq il-promozzjoni u l-apprezzament tal-vjaġġi spazjali. Iċ-Chairman ta' Xjenza Malta, Dr. Tonio Portuguese, qal li din is-sena jiġu ċelebrati żewġ anniversarji, is-60 sena ta' relazzjonijiet diplomatiċi bejn Malta u l-Italja u l-50 sena mill-ftuħ tal-Istitut Taljan tal-Kultura f'Malta. Grazzi għall-Ambaxxata Taljana flimkien mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Ispazju tal-Italja li t-tnejn ikkollaboraw kemm direttament bejnietna fuq bażi bilaterali. Iżda anke wkoll f'dak li jgħidu l-OPEX, jiġifieri huma programmi spazjali u xjentifiċi fih dan l-Unjoni Ewropea. L-Ambaxxatur tal-Italja għal Malta, Fabrizio Romano, qal li huwa ta' onur għalih li jinsab Malta fl-anniversarju ta' dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. Maybe not all the viewers, not all the listeners are aware that Italy is the third country to have sent a satellite into space immediately after Soviet Union and United States. So since then the sector has become a very important sector for Italian industry, Italian technology, Italian science. L-avveniment li sar nhar it-tlieta fil-Planetarium tal-Esplora kien imżewwa b'mużika mill-inġinier u pjanista Taljan Dr. Leonardo Barilaro li bil-mod uniku tiegħu żewweġ il-mużika max-xjenza.